change things. I mislimo da vlada mora promijeniti stvari. But we're waiting on the business sector. Kada čekamo poslovne ljude, They need to employ more people. da više ljudi zaposle, They need to grow their businesses. da prošire svoje poslove. No, Ne, you can do something. vi možete nešto učiniti. Australians help Australians. Australci pomažu Australcima. They started a charity Oni su počeli jednu dobrotvornu udrugu. just for the purpose Samo u svrhu to put nurses in universities. da stave časne sestre u sveučilišta. It made all the difference. I to je promijenilo sve. How? Kako? Well, if I didn't go to university, Da nisam išao na fakultet, I would not get my working visa in United States of America. ne bi dobio radnu vizu za Ameriku. And if I didn't get a visa in America, Da nisam dobio radnu dozvolu u Americi, I wouldn't have gone to ne America. bi otišao tamo. And if I didn't go to America, Da nisam otišao u Ameriku, I wouldn't have met my wife. ne bi upoznao svoju ženu. And if I didn't meet my Da wife, nisam upoznao svoju ženu, I wouldn't have a son. ne bi imao sina. That son, Tog sina, our son. našeg sina. You don't know Ne znate the power moć of really making a difference in another person's life until you try it. kada donesete promjenu u životu druge osobe, sve dok ne pokušate. Maybe you're going to say, Možda ćete reći, I can't help much, ja ne mogu mnogo pomoći, but every bit counts. ali i najmanja stvar pomaže. I love you all so much. Sve vas jako volim. And I want you to know something. I želim da znate nešto. I'm not just a speaker to say, hi guys. Želite da kaže govornik, Bog ljudi, I'm not that guy. nisam taj tip. Now here's my story, buy my book, bye. Evo moje priče, Bog, doviđenja. No, Ne. I want you to know something. Želim da znate nešto. This is not the last time that you'll be seeing Nik Vujicic in Ovo nije Croatia. posljednji put da ćete vidjeti Nika Vujčića u Hrvatskoj. I will come again as God gives. Vratit ću se kako Bog to već omogući. I didn't finish that one story Nisam dovršio na jednu priču. in front of the Congress of Colombia. Dok sam govorio pred parlamentom u Kolumbiji, By the end of my 20-minute speech, nakon mojeg kratkog govora, 20 minuta, yeah, there's corruption da, ima tamo korupcije. in every government. Svaka vlada. But I'll never forget Ali neću zaboraviti. the Congress full of all government leaders on their knees. Puni parlament vođa koji su bili na koljenima. And we prayed I mi smo se molili 5 minutes. 5 minuta. And we asked God I tražili smo od Boga to forgive Colombia of their sins. da oprosti Kolumbiji njihov grijeh. 2 years later, 2 godine kasnije, the president went on TV predsjednik je bio na TV-u and said, Colombia, i rekao je Kolumbijo, as the president of this nation, kao predsjednik ovog naroda, I want to make public želim javno that I commit our nation to God's power. reći da ovaj narod preporučujem u Božju moć. We can't do this on our own. Mi to ne možemo sami od sebe. We need God. Trebamo Boga. Guess what happened? Znate što se dogodilo? That nation has changed since. Taj narod se od tog trenutka mijenja. I want you to know Znajte to. the power of prayer Moć molitve. is amazing. To je nevjerojatna stvar. I prayed at the school. Molio sam se u školi, I prayed at the elementary school. u osnovnoj školi, I pray wherever I can. kamo god idem i mogu. And I want to pray for you. Želim se i za vas moliti. If you don't mind, Ako vam to ne smeta, I would love to pray for each and every one of you želim se moliti za svakoga od vas and to pray for Croatia. i moliti za Hrvatsku. Would you allow me to do that? Hoćete mi to dopustiti? Can we all stand before God? Možemo svi ustati pred Bogom. Stand. God Almighty, we humble our hearts before you. Svemogući Bože, poriznog srca dolazimo pred Tebe.
We thank you that you are a God who is alive. Zahvaljujemo što si ti živi Bog. Your power is real. I tvoja moć je stvarna. And you hear our prayers. I ti čuješ naše molitve. Thank you, God, Hvala ti Bože for loving us, što si nas ljubio. for being willing to forgive Što si bio spreman oprostiti any sin that we ask for forgiveness for. svaki grijeh za koje te tražimo za oprost. Lord, Gospode, we all need healing. svima nama je potrebno iscjeljenje. We pray in Jesus' name Molimo to u Isusovo ime. that each and every one of us Da svaki od nas ovdje would repent of our sins se pokaje za svoj grijeh. straight to you. Tebi. And thank you, God, I hvala ti Bože that you would forgive da ćeš ti oprostiti and set our chains free i osloboditi nas od tih lanaca. of shame, Sramote, of guilt, krivnje, of anger, bijesa, bitterness. gorčine. Father, set us free. Oče, oslobodi nas Any addictions, od svake ovisnosti, any depression. depresije. And we thank you, God, I zahvaljujemo ti that Bože angels fight against principalities and powers of da darkness. se anđeli bore protiv tih mračnih sila. We claim, Lord God, Bože, tražimo tebe that we need your power, i trebamo tvoju moć, your love tvoju ljubav for this city, za ovaj grad, Croatia, za Hrvatsku in every school, i svaku školu, in every place. svako mjesto. Lord God, Dragi Bože, give us faith. daj nam vjere. Thank you, Jesus, Hvala ti Isuse for dying on the cross koji si umre na križu for all of our sins. za sve naše grijehe. Thank you, Holy Spirit. Hvala ti Duše Sveti You're our comforter, što si naš tješitelj, our counsel, and our strength. naš savjetnik i naša snaga. Lord, Gospode, if there be any churches ako ima bilo koja crkva who don't work with each other, koja ne surađuje, Father, bring those walls down. ruši te zidove. It's not about the church, Ne radi se o crkvi, it's about knowing you. već poznavanju tebe. Thank you for everyone who made tonight possible. Hvala ti za svakoga koji je ovo večeras omogućio. Thank you that we'll see fruit from tonight. Hvala ti što ćemo vidjeti plod iz ovoga večeras. I pray for the teenagers. Molim se za tinejdžere. Help them, Lord God. Pomozi im, dragi Bože. Give them faith Daj im vjeru, and strength, snagu, one day at a time. dan po dan. Help our families, Pomoži i našim obiteljima. that when our mums and dads fight, Kada se naši očevi i majke svađaju, it's not about who's right and who's wrong. ne radi se o tome ko je u pravu, ko je u krivu. It's about praying Radi se o molitvi and asking for your help. i tražiti tvoju pomoć. In Jesus' name, U Isusovo ime we pray. molimo. Amen. Amen. In the name of the Father, U the ime Son, and the Otca, Holy Spirit. Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. I love you. Molim vas, God loves you. Bog vas voli. I love you. Molim vas. I wish I could give you a big hug. Htio bih vas sve zagrliti. I'm going to give you a hug from here. You ready? Evo, rado ću vas zagrliti. Spremni? I love you. Hvala. Will you allow me to speak for 90 more seconds? Hoćete mi dopustiti da još 90 sekundi govorim? Yes? Može? Have a seat. Izvolite sjesti. One more thing. Još jedna stvar, Very, very important. vrlo, vrlo važna. I'll conclude with my first principle that I brought to you. Završit ću sa mojim prvim načelom koje sam vam donio. To be thankful. Biti zahvalan. It's hard. Teško je. Out of your whole life, Iz cijelog života. what do you hold close to your heart that is most important to you? Što vam je ono što vam je najdraže, najvažnije? Family? Obitelj? Friends? Prijatelji? To the fathers, Očevima? don't wait for your son to get a job before you tell him you're proud of him. Nemojte čekati da vaš sin dobije posao, pa mu tek onda kažete da ste ponosni na njega And that you love him, i da ga volite, that you believe in him. da vjerujete u njega. When was the last time you held your son? Kada ste zadnji put držali svojeg sina? When was the last time Kada je bilo zadnji puta?
You told your